Mavonelo receives a support sticks mabuze rumba mama Shekana mings from Garalon FM na kuhlanganisa namuhla ku Ravuntlhani ke hoza Faras Malamulele la hakesa swinene mings from Garalon FM loko tinyike nkarhi wa ku va yingisela Garalon FM ku roka yingisela xitichi xi ri kola Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na week magi audio streaming ya garalon.fm.co.za ni khalanga pet mathebula Imara smart wa jimo xithangoma xingetano xixana makunelo wa ndandadzi mings from enta ka wena twini ri la studio 13 ni Polokwane nhlekanelo namuhla suku ra 13 hau Oh, loko ra sukura kumena na mutla sula ko isukulerera ko lava va hola ko 15 va horile and ni vulavule na vangali na mutla lava hola ko 15 va naro and na ungovo angazange angazange avula nchumu swa mayelana na ku leswi ku nga ti 15 ku ti 13 ta ti 15 etani vula nyana hayi na un'we ni vulavula na vanaro hey man Nakura kono Afrika Wa Vulavula namuntlha mings from Garalon FM sweswi bula na wena hi langutaka xiyimo xa Maghondzo yeru ngopfungopfu a Limpopo swi susumeta emhaka ku va hi ka hi le ku lavaneni na va xifundza ve le ku endleni vulavisisi ve ri va ta vuya kahle va ta hi byela kahle swiphiqo swi le kwihi na koho swi ta ololoxiwa njhani hi timhaka letiya ta Maghondzo mi ta tsundzuka ku ni vulavula hi timhaka ta ku a ni ye ka khakhala ivi ni vona gondzo rin'wani ri nga fika lera ni tiva ri tshama ri khuleriwile se ri nga ha khuleriwangiki kumbe ri nga ha khuleriwiku se ivi kusuka kwalano va ku va ta endla vulavisisi ve le ku endleni ka vulavisisi a va nyikeni nkarhi va endla vulavisisi kambe hi byeleni matshamelo ya swa Maghondzo ka tindhawu ta n'wina mi hlangana na mintlhontlho ya mixaka muni hi ndlela yeleyo ku endla leswaku loko se va fikile hi ta va hi ri na leswi hi nga ta vula hi ku i vumbhoni swin'wana na swin'wana sweswi mi hlanganaka na swona Maghondzweni hi byeleni hi le ka 01529718555 ta swi endla kusukusela sweswi ku fika laha ka hafu ku bile awara ya 12 kusuhi hafu ku bile awara ya 12 loko hi kuma nhlokomhaka ta mahungu na hlula ni fanele magayisa loko hi vuya koho hi bula na Professor Barry Hanyani hi languta hi ku angarhela leswi president va nga vulavula hi swona loko va ri ka commission leya yi langutanaka timhaka ta ku lawuriwa ka mfumo hi swiyenge swa le handle ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku ku na vanhu n'wana va nga ri ongeti ku ve na swivutiso swo tala ku tlula tinhlamulo se hi ta twa ku prof va vone yini va ri yini hi ndlela yeleyo ivi hi twa na wena ku angula ku yini ka mhaka yo yeleyo tlhandla kambirhi hi ta tlhe hi languta na ndhawu leya rihanyo eLimpopo na le Mpumalanga kambe hambileswi ve le Mpumalanga swi tikomba ku swa ku tsotsomba ku va hi va kuma kambe a va tshembisile ku va nga va kona namuntlha ku va hi bula na vona se loko vo kuma nkarhi na vo hi ta bula na vona lexi xivutiso lexi ni tshamaka kanti vutisa masiku hinkwawo ku swi fika swi tika kwihi ku va vanhu va va koho ku bula na rixaka hi leswi va tirhaka na swo kumbe va tirhaka hi swo siku na siku hi laha ni fikaka ni nga ku fiki ni kuma tinhlamulo kahle kambe hi ta kumbexana hi ta hetelela hi swi kuma ku hikokwalaho ka yini swi hetelela swi nga olovi hi ndlela yoyoleyo loko a vulavula hi timhaka ta rihanyo ne ku na tliliniki yin'wana yi ve i Grace Mugodeli hi swona ne ya tliliniki leyiwani ku hehliwa leswaku vatirhi laya va phatsamiwa hi xitsongwatsongwana xa COVID-19 timhaka leti ti fambelanaka na vukorhokeri bya ku va va nyikiwa leswi va faneleke va tisirhelela hi swona a va nyikiwi hi ku enela na metron wa ndhawu yaleyo va swi tiva kambe ke a va tikombi va ri ku endleni ka nchumu hi swona se hi lava ku ta tiva ku n'wina va ndhawu leya rihanyo kwala mi nga kona swi tiva va tata na xikwambani mi nga va mi kha mi ni yingisela sweswi van'wani va lava mi hi yingiselaka swinene a khensa swinene ni kombela mi ya kamba a Grace Mugodeli mi twa ku vatirhi van'we va le ka xiyimo xa njhani hi ndlela leyo a hi vuleleli ngopfu vatirhi hi vulelela na ku vo vatirhi lava loko va kha va tshungula hina hi ya ku laya na vo va nga hetelela va chela na hina na vaaki se ku hunduka leswi va swi vitanaka epicenter laya se ringetani ku pfuna vatirhi va kuma ti-PPE na mati ve ri ku hana mati laha xibedhlele lexiya a tliliniki liya mati ya koho ya kumeka ka jojo leyi a ku pulambiwangi se xiphiqo yini va pulambeleni ku loko mi nga pulambangi ivi va kha va tsutsuma na mabakiti swi vula ku un'wana ya khoma laha un'wana a khoma laha swi tiveki mani khome yini se ni tshemba ku mi ta va mi kha mi swi languta sweswo leswo ivi hi kota ku vona ku yisiwa ku yini amahlweni hi ndlela leyo a hi vulavuleni hi timhaka leti ta Maghondzo sweswi hi le ka 015297185 ta ri teka riqingho ra rona ka leswi yi kona ku pfuna wena nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na khalanga phet mathebula 015297185 mi yingiseri ro sungula hi loyi nhlekani
Hey, minjhani Botsotsi? Epfukeni minjhani but? Ipfukile. Hey. Hey, mina Masangani la ka Magoro a Giyani ne. Hi le kwihi kwalano? A Giyani ka Mangurane Botsotsi. Oh, okay Masangani. Twanani Botsotsi, mina ka timhaka ta Maghondzo ne a ni swi tivi. Xivutiso xa mina a ku ri ku loko ku huma ti-budget ku kwihi ku ta ku vekiwe mali yo karhi ku endliwa leswi kwihi ku endliwa leswi. Mali liya yi va yi vekeriwe ku ku budgeta ku mapati ya khuleriwa kumbe ya fane ya ndliwa ti-tarot ku va swikontiri kumbe njhani. Because i nga ku lembe na lembe ku huma budget mara a ku na ku cinca ka switandini ka timhaka ta sayiti ra Maghondzo. Ku cinca loko mi vulaka kona a mi lava ku vona ku cinca ka njhani n'wana? A hi fanele hi vona ku ti-budget ta timali leto tala va ti humesaku ni voni nga ku loko a ko ndliwa ti-tarot ku nga tshami kha ku huma budget ya ku patura ka Mangurane ra Mangcwaveni ri fanele ri khuleriwa ri tlhe ri nga khuleriwi. Loko i tlhe i ya ka mukhanselara ya kombela ku khuleriwa patu loko ri na ntirho va tlhe va holova na wehe futhi va ku byela ku hi nge xi afford xi lexi a grandaka. A ni mi twisisi loko mi ku hi nge xi afford. Botsotsi ni swi byela muhumelerisi kwalaho hi lava xi lexiya hi byeriwa ku ri hi nge xi afford xi lexiya. Ni tivutisa ku hi nge xi afford hi ndlela yini ivi ni n'wi fonela mukhanselara a bilanga a komi foni ya mina. Mapatu ka Magoro hambi ku khuleriwa Mangcwaveni Botsotsi at least ku nona timovha ti koti ku famba ku ya Mangcwaveni ku kala. Yimani mi hi hundza kwalano hi ku mhaka yikulu leyi a ni lava yona ngopfu namuntlha i timhaka ta ku hi lava ku kota ku twisisa ku Maghondzo ya hina ya njhani a hi vuli switarata ni. Hi vula Maghondzo hi vula kusuka aka Magoro i ya Rotterdam hi vula ku musuka a Giyani i ya hi swo hi vulaka so kambe ni mi twini Masangani na mi twa loko mo ku ve ri a hi nge swi koti ku a mi nge swi afford a ni tivi ku a va vula yini kambe i ma hi twa lava ni hlekani mi amukerile ka munghana nonne. Botsotsi minjhani? Hi pfukeni minjhani buti wa mina? Hi pfukile mani na khensa ku nghena eka nongonoko lo sungula. No a mi amukela buti wa mina a khensa swinene na n'wina loko mi teke nkarhi mi hi bela riqingho. No i xitala vito ni la Rotterdam. A hi buti. Mina ni nga tsakela ku siku rin'wana vutiseriwa hi xikontiri xa laha a Rotterdam ani ni tsundzuka siku rin'wana ndzi mi vitana vakulukumba van'wana vambirhi kumbe ni vana vakulukumba van'wana vambirhi va kha va vulavula hi swona xikontiri. Mara na sweswiwa xikontiri a xi lo ku yini mahlweni mara ku hava mhaka yo twala leyi hi kumaku ku leka hina ku va xikontiri xi nga ha yi mahlweni. A ni ngo mi kwala Rotterdam a ku vi na tinhlengeletano ta vaaki leti ti va kona ivi mi vutisana tanihi vaaki kwala mi nga kona? A ku ve na tinhlengeletano to tala ku hundza mpimo leti ni nga ha swi twisisi swona hi xini so loko ko va ku ri na va ndzawulo voxe ti nga va nga hlamula leswi kumbe xani hinkwini hi nga swi tekaka. Hoyi ya ko yi tele ngopfu no lumiwe nga lumiwa na le ka mithini wa kona ka tinhlengeletano leti va ku ti ri koho kwala tikweni. No na keza mi nga ta njhani mi nga Botsotsi no phori nga phoriwa tiko leri. ni mi twini buti wa mina? Ni khensa swinene. Inkomu ma amukela loko ka munghana lona FM ni hlekani. Awushene Botsotsi. A hi tata. Mi pfukile? Hi pfukile minjhani sesi wa mina? Hi pfukile. A khensa. I xikala vito xa la Phalavula. Yes sis. Botsotsi ni na problem ya mina hi leyiwa ni kombela ku pfuniwa. I ya yi hi ku hina hi le ku vulavuleni Maghondzo la mi fike Swa yelana na swa le Maghondzweni. swa yelana swi nga yelani swi fanele swi va swi swa Maghondzo hi vulavula hi Maghondzo. Swa Maghondzo phela. Okay. Mara a ni swi nghenisa na xiphorisa mara va ni kume patwini. A hi swona leswi hi vulavulaka no kombela yingisela. Ni nge pfumeli ni nge pfumeli sesi wa mina a hi swona sweswo n'wina tlhelelani ka muhumelerisi a mi va nyika nomboro ya n'wehe va ta mi pfuna ku ya mahlweni muhumelerisi kwaleyo sweswiwani hi vulavula hi Maghondzo ku mi vona Maghondzo ya n'wina ya ri njhani na koho swiphiqo hi swihi hi laha hi lavaka ku va kona hi lowu n'wana mi yingisela nhlekani hi mi amukerile ka munghana lonene FM i nhlekani.
la kuna munhu la lawana kuna munhu la 015-297-1855 mingiserome a hi kuti ku n'wangulo wa wu ri yini etimhakani ta Maghondzo kuna mintlhontlho swinene loko swi ta ka timhaka ta Maghondzo tsundzukani kuna Maghondzo lawa ya tirhiwaka hi masipala kuna Maghondzo lawa ya tirhiwaka hi timhaka ta ya tirhiwaka hi Maghondzo lama ya tirhiwaka hi timasipala kuna Maghondzo lawa ya tirhiwaka hi ti-district na hi xifundza sweswo hi leswi vengele ku langutaneni na swona ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo se i mhaka leyi kumbexani hi nga ta yi languta ku ya mahlweni mingiseri wa mehe andzaka leswi Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. xitsongwatsongwana lexi xansele lexi xi nga teku hi ndlela yin'we a xi fani na switsongwatsongwana swo fana na swa HIV mi swi tivaka leswaku xi nghena hi liya gede loko hi ya pfala koho hi xi kotile lexiwa xi ta hi kwala mavokweni lama hi tirhisaka wona xi ta hi le marheni lama ya tlhambukaka loko hi karhi hi vulavula xi hi khoma loko hi vukarhana hi khoma laha ku nga khoma loyi a nga na xona 12 to 1:30 ninhlikani enhlangani mi amukerini minjhani pfukile minjhani pfukile akhenza la ku nghena kwala ka hele ya mitlhontlho ya mapatu leyi yes mina no na xivilele votset ka patu ri suka ka Jesu ya hlakuta ka Matiyana a xikarhi ka rona ku vekiwe high school vana va Matiyana va suka va ya ka yona na lava ka Jesu va hlangana ka yona a xikarhi se ku na mati ma kumeka ku ma tshama ma tala kwala patwini timovha ta mathicara a ni va famba hi timovha leti te le hansi leti tibaki ni kuma ti fika kwala tin'wana ti fika ti nwa mati tin'wana nkarhi wun'wana mi kuma ku va ti siya va famba hi milenge distance yin'wana yo leha ngopfu na switsundzuko patu leriya loko lava va ri khulelaku va endli xiphiqo i yini lexi ndlaku mati ma yima ku lo pfariwa lomu matlhelo ku endleke yini kahle ku hala patu no twenge a swi chumu ngopfu mhaka yikulu ku ri filanyana hi dirayivhele loko wo ri filanyana hi dirayivhele ku na lomu nga ni ti-hotspot to tshama mati kwalano ku va ku kha ku lava mati hambiloko vo ri ende loko va khura vo endla ndlela yo mati ma kota ku tsutsuma nkarhi ho ka hi kona marito man'wani lexi ni swi kumaka ka mbulavulo wa n'wina sweswi i ku vanhu lava va khulelaku ko fana na tindhawu teto mi tshamaka ka to a va swi koti mina ku ya hi mina mona ku hava swi koti ni mi twile botomi i mani hi twa van'wani ni mi twile botomi la ka ha na munhu la 015-297-1855 a hi ku tumingiseriwa mehe ku n'wangulo wa wu ri yini ngopfungopfu loko kha hi languta a ni hi le ku laveni hi ndla leswi vengeri i case study le ku endleni ku twa ku xiphiqo xi le kwihi xiphiqo i ku Maghondzo a ya khuleriwi xo sungula xa vumbirhi i ku lava khulelaku a va swi koti ku fika sweswi swin'wana hi swihi 015-297-1855 lama xikontiri ha swi tiva ku xiphiqo yini xiphiqo i ku hava ndliwi matiya loko ma ndliwile leswi ya venge i maintenance a swi endliwi ma swi vona leswi venge maintenance a swi endliwi se i xiphiqo lexi hi nga na xona 015-297-1855 mani hi twa loko i ri yini enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Ay butat njani? Pfukile minjhani buti wa mina? Hi pfukile butat. Ni vulavula na Eric man Mabunda la ka Maghondzo la. Inkombo Eric. Ya butat na mela ya ka Maghale mbala ku yiva na mapatu ka suka na monta butat na keza ni ha usungula ka Munghana Lonene. Butat ai na problem ku kuma ngo fala ma ka mapatu. Mapatu ya le ka ndale tshama. Ay. Ana amitri ikimkari utala ani nga amitri sungurisa mina xiphiqo ka tindhawu leti mi tshamaka ka tona yes na xiphiqo lexi kuma ku teka ka tindhawu leti hi tshamaka ka tona mapatu a ya le ka xiyimo xa kahle na katsongo and loko mi karhi mi languta a ku na option yin'wana leyi mi nga hetelaka va mi nga tirhisa in fact loko ri patu leri mi nga tshemba rona hi rona ri ri roxe so lexi hluphaku i timhaka ta ku ri ku vona ka mina swi tikomba onge hi nga va hi ri na problem hala ka van'wapolitiki va hina hi ku hi minkarhi yo tala loko mi ringeta ku raiza ti-question va ta mi byela ku no mhaka leyi le ku yi landzeleriseni and yi ve yi karhi yi landzelerisiwa for many years a swi tikombi nga ku na solution leyi nga ku teni at all
mina ni nga hetelela ni vona nga ku swa antswa Buthpet loko vanhu va mi byela ntiyiso va ku okay a hi na mali all and mi tshembisi nchumu for the coming 5 years masivona at least mi fikelela la mi tshembaku mi kota ku swi twisisa mi nga languteli nchumu ku tlula loko vanhu va mi byela ku hi na budget ya mali ya so mapatu ya n'wina in the coming few months ya ta va ya lunghisiweni mara mi ya tshama malembe yo tala mi kuma a ku na ku cinca etlheleni ka ku khulela ni pfuneni ka loko mi vulavula hi le ka mungongoma mi huma kwihi ka patu leriya ra ku ya Tzaneen mi huma ka Mchayisenga ya loko ma ku izela ka Mchayisenga mi langute a Giyani ku na patu leri komaka ka Makhuva laha Mvuma yi leyi laya ri lehe ngopfu patu la Thangeni hello loko mi languta patu leri ya Buthpet ri lehe ngopfu i timovha to tala ngopfu leti ri tirhisaka a ku ri na mabazi lama a ya ta kota ku pfuna vanhu hi transport ya lama ya government but right now hi timhaka ta ku patu leri ya xiyimo lexi a ri aka xo completely a ka ha ri na bazi na rin'we ni nga vula ku bazi rin'we ra ha ri kona swi ni byela ku vanhu va fanele va hetelela va karhi va relya ntsena aka swilo swa ku fanisa na timovha va hayika kunene leswi va swi nga ri safe aka vaakatiko maswona titaxi vanhu va titaxi ku famba hi patu leri a va pfumeli at all hi ku timhaka ta ku patu leri a ri le ka xiyimo xa kahle ene hi rona leri kahlekahle a ri ta kota ku pfuna vanhu vo tala so ya xiyimo a xi kahle ene ni hleketa ku i timhaka ta ku vanhu a ne a va byeriwi ntiyiso maybe lexi a xi fanele xi endliwa Buthpet ku vona ka mehe a ku ta ku ri timhaka ta ku vanhu va ku okay a hi na mali ya kota ku endla xikontiri aka patu rero ene hi nge mi tshembisi nchumu so far mara at least hi ta vula ku okay after two months hi ta khulela patu rero mara mi kuma ku patu ri teka nkarhi wo leha ri teka vo 4 months ri nga khuleriwangi ene ni vula ku loko ku ri patu leri nga busy ri teka 4 months ri nga khuleriwangi sweswi hi ya ka minkarhi ya timpfula Buthpet I can tell you loko mo languta patu leri ya mi ta swi twisisa leswi ni ringeta ku vulavula swona a ri yimangi kahle na katsongo na ku loko 4 months i nkarhi wo leha hi ku tiva ka mehe mapatu ya khuleriwa endzhaku ka mavhiki mambirhi hileswaku a n'hwetini a ri khuleriwa kambirhi yes a swi humeleli sweswo ka hina Buthpet I can tell you that na loko ku va ku ri na lava angula ku huma kwale ka transport va nga angula patu leri a swi humeleli that's why mintswani swi fikelela ni hetela ni ku hambi loko a vo vula at least va ku a hi na mali ya enough mara hi ta ringeta ku okay endzhaku nkarhi wa so hi ta ri khulela ri kota ku fambeka a hi vuli ku a va hi endleli xikontiri hinkwenu nkarhi wun'we swi nge koteki ku wa swi vula ku mfumo a wu na mali but at least ku komba ku va tikhomita a ku endliwi something ku endla ku mapatu ya va ka xiyimo lexi xi fambekaku at least ni mi twini buti mina khensa swinene no nkhensi Buthpet inkomo leswi hi nga xi kuma xin'wana xa vumbirhi i ku a va hi byeli loko ri ku va mali yo khulela loko vo hi byela sweswo swi ta hi pfuna ku hi kota ku tiva ku hina hi le ku hanyeni ka tiko leri ku nga ha mali yo khulela i nhlekani minjhani hi pfukeli minjhani buti evukeni a khensa i hygiene tondani la ka Mningi's block 3 yes ya man loko swi ta ka mhaka ya mapatu na hina hi lava ku pfuniwa man hi na patu rin'wanyana ri huma ka Mningi's ri ya aka Jilongo ra dlaya bamba a ku fambeki ize movha wu fambisa 10 wa swi twa ku ya se wo dzudzeka miri movha wo na yini se wo dzudzeka u activate na ti-wipe ku ingisi vona ku ya ni byeleni mi vula ra kusuka kwihi laha gedeni ri suka laha gedeni ri suka ka Mningi's block 3 ri ya ka Jilongo oh yes ya patu leri a va ri tlhogomeli man kambe kusuka laha gedeni kona ri njhani kusuka la a gedeni na kona swa fana kahle hina a hi le ku tlhogomeliweni mi dinarini ku vona ri kha ri khuleriwa swi teki nkarhi ngopfu ku ni ri vona ri khuleriwini because loko ni ya kaya ni ri kumisa sweswiya se hey ende a ku nala i tiva ku i ta pota kona no inkomo ni mi tweli buti wa mina khensa se a hi tekeriweni enhlokweni na wan'wana all right buti hi swona inkomo hi sweswo mingisero Mugedani FM lexi hi nga xi kuma ku fika sweswi i ku mapatu a ya khuleriwi lava khulelaka a va swi koti loko ku ri hama lava vuli ku ha mali ku ta kota ku khuleriwa kahle ku ta kota ku twananiwa swi tiveka ku a ku na mali yo khulela mapatu loko ku ri ku yi koho a va khuleli
se loko hi ta va kuma va ta fanele va hi hlamusela ku hikokwalaho ka yini va nga khuleli nako va teka nkarhi wo tani kwihi lexi endlaku ku va teka xiboho xa ku va teka nkarhi wo tani kwihi ku va ku ri yini hi leswi hi nga ta va eka hi va vutisa swo hi ndlela yeleyo kambe ke a hi yeni ni ka tatana Hanyani hi twa ku Professor Hanyani ku va ri yini hi timhaka ta leswi president a va kha va swi vula tanihi vumbhoni ka masiku lava yambirhi ku na leswi va nga vulaka va ku swi kumekile kumbe hi kume yini endzhaku ka swoswoleswo ivi hi rhamba na wena muyingiseri wa mehe ku i ta hi byela ku i twe yini kumbe i kume yini andaka na ku hlula ni fanele magayis a hi byele ku mahungu ya va ta emisekweni ya guys hi laha hi nga kona muyingiseri wa Munghana Lonene FM 24 timinete yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava na hlula ni fanele magayisa kambe ke sweswi a hi yeleni mahlweni hi ku twa ku n'wangulo wihi president va vulavurile ka masiku yambirhi ku na leswi i nga swi kuma ku na leswi nga swi kumangiku yima ni twa muhleri Professor Barry Hanyani vo va nga ta hi pfuna ku twisisa ku kahle tanihi vahleri va twe yini hikuva van'wana va vulavula hi timhaka ta ku ongeti ku tele swivutiso ku tlula tinhlamulo kambe ke a hi va nyikeni nkarhi va hi pfuna ku hi basela swoswoleswo Prof inhlekani maxaka hi xeweta vayingiseri van'we nkarhi wa kahle wa ku hi hlamulana kahle hi nga ri ku holoveni hi ku loko koze ku hundza i 6 minduku na madyambu hi ta va hi nga ha hlamulani hi yin'wani yeleyo ma Prof, president va yile ka Zondo kumbe ka commission ya yi rhangeriwaka hi Deputy Chief Justice Raymond Zondo ivi loko va yile ku fika va vulavula ka masiku yambirhi va kha va hlamula ka swivutiso leswi a va kha va vutisiwa swo ivi kusuka kwalano ku va na swivulavula swa ku ongeti a ku fambisiwa nkarhi ku ya hi van'wana va ku va vulavurile kambe ku lo sala se ku ri na swivutiso swo tala n'wina tanihi vahleri mi va mi ri ka xiyimo xa kahle xa ku hi pfuna ku twisisa ku kahle ku endleke yini hi masiku lamambirhi ya loko president va ri le Braamfontein hi khensa ku ya ka president le ka commission mhaka yo sungula hi yaleyo kambe va ye laya hi ku tiva ku politiki yi ta na leswi hi nge i diplomacy what swi vula yini leswi swi vula ku marito lawa va nga wa tirhisa va wa hlawule kahle swinene a va kombanga ritiho aka lava va ANC lava va tirhisanaka na vona a va kombanga ritiho aka lava va tirhisanaka na vona le ka mfumo se va veke mhaka ya vona kahle hi ndlela leyi yi nga va careful kambe swi hi tsona ntokoto wa timhaka ku kahle ku humelele yini especially sweswi hi vulavulaka hi timhaka ta 9 wasted years leyiwani swi vula yini i mali muni leyi yi nga lahleka leyi nga ya mfumo i va mani lava nga hlongoriwa a swi nga fanelangi ku va hlongoriwile i va mani lava va nga va involved aka corruption hi lava nga hi tsona timhaka kona hambileswi a yi ri vona lava a va rhangela leswi hi nge i war room a va hi nyikanga vuxokoxoko bya timhaka to laha ka war room laya a ku humelela yini kahle se swi vula yini leswi ngopfungopfu loko kha hi languta ku khale ka president voho a va nga vonaki ku fika sweswi leswi swi vula ku vumbhoni lebyi byi nga nikiwa hi lava van'wana va nga va rhangela hi byona manjeni lebyi byi nga ta va na weight hi ku lava ku hi byela ku kahle state capture leyiwani i ncini hi ku president a va fane va boxe mhaka ku state capture swi vula leswi va yi vekile ya vona kambe va tlhela va tlhenhla hi ku hatlisa ku kumeka ku mavekele ya vona a swi lave va tlhela va veka na mavito ya lava va nga onha va swi kotile ku veka mavito ya ndyangu luya wa le India kambe swi helela kwalano loko a va loya mahlweni va ku hala kaya hala va onhi hi lava na lava i nge swi pfune timhaka to tala ngopfu ku la ku twisisa ku kahle ku humelele yini
during the 9 wasted years. Se loko xiyimo xi te tani swi veka vandla ka xiyimo xa njhani ngopfungopfu loko ku ri ku swi tikomba ongeti ku va ku tirhisiwe rito ra ku ve na 9 wasted years swi lo vuriwa kambe i nga ri na ka ha ta tlhe ku va na ti-wasted years tin'wani hi ku leswi swi nga endlaku ku va 9 wasted years swi tikomba swi ri kule na ku cinca A swi le kule no cinca. Leswi se swa hi pfuna ku la ku twisisa manjeni ku vandla ri divided. Vandla a ra ha ri na ti-factions timbirhi ntsena. Nkarhi lowu hinkwawo a hi tibyele ku ti-factions timbirhi. Wonge ku na lava va nga ta yima aka fence va ku mo hi swi vona ku murhangeri Ramaphosa na vanhu vakwe va hi yisa kwihi. Hala tlhelo ku na lava va nge hina hi lava ku pa hi cinanyana hi tlhe hi yimbelelanyana mshini wami a wu vuyi se u ta vuyisa ku yini ku malembe se ma fambile se hi laha ku nga ta nghenisiwa mhaka ya n'wana Duduzane a nga ta ku a ngheni a siva legacy ya mina a yi protecta loko ku ri ku legacy yaleyo yi kona hi ku ni vona yi ta questioniwa swinene se vandla sweswi ri divided swinene ku ya mahlweni ku laveka leswi landzelaka. 1, a sense of agency hi tlhelo ro pfuxa vandla. 2, lava va nga nghenisa rintiho ankambaneni a va voni ku va yisiwa a jele a ya ha ri mhaka ya court leyiwani i mhaka yo lunghisa vandla. 3, vandla hi roxe a ri kumeki ri ku ti-office laha Luthuli House ku na order hi ku tin'hweti tinharhu ti hundzile ku na swiviko swo lava tirhelaka laya a va holi loko ku ri i ntiyiso mhaka yaleyo a yi lunghisiwi. Vona president hi voxe sweswi va fanele va tihlamulela mahlweni ka DA ku ti-minutes ta deployment ti kwihi. Vona va ri ti-minutes a ti kona. Hi swin'wana leswi swi fanele swi lunghisiwa ka vandla. I vandla ra njhani ro ka ri nga ri na ti-minutes? I vandla ra njhani ro ka ri nga la ku modernizer? Vandla leriwana ri na swiphiqo swikulu ngopfu ku ya mahlweni no la ku va varhangeri va tiko varhangeri nene va continent ya Africa ka malembe lama taka. A hi tseleni Prof lava va nge leswiwani i swikombiso swa masungulo ya ku hela ka vutomi bya vandla mi ri yini hi wona? A hi va yingiseni. President a hi va yingisi. Varhangeri va vandla a va yingisi voice yaleyo. Loko swi nga lunghisiwi nkarhi wa ha ri kona sweswi vandla ri ta fana na mavandla lama ma nga tisa freedom aka Afrika ivi swi helela moyeni. Leswi swi nga siyiwa swi byariwa hi va Nelson Mandela na va Sisulu hinkwavo vakhalabya lava se va nga hi siya swa respectiwa ene swi yisiwa mahlweni ku veka ti-interest ta vanhu mahlweni hayi ta vanhu lava ku tiseva hi voxe. kahle xiphiqo xi le kwihi Prof a ni swi tiva ku a ni ku hetile kambe xiphiqo xi le kwihi loko swi ta ka timhaka ta ku va vandla ri cinca kusuka ka ku lwela ntshunxeko na ku fambisa tiko swi fika swiphiqo swi va kwihi? Xiphiqo xi laha ka swigwitsirisi. Xiphiqo xi laha ko loko se hi pfula swigwitsirisi kumeka ku vulombe na vinyo swi kwala ndzeni. Vanhu se va rivele ku khale a ku dyiwa muroho a ku dyiwa mukhuso. Namuntlha vanhu va la famba hi timovha leti to ni voneni na mina hanya va la ku tshama laha va nge na mina ni tshama kwala tiyindlu leti ta mina tikulu leswi vula ku ri yini na ku yengiwa hi sweswo vanhu va nghenisa ritiho nkambaneni sweswi onhaka ene hi nghenisa ku yini president va swi vekile tolo va ku mhaka ya tithenda ya karata vandleni tithenda ti divide vandla hi le xikarhi namuntlha vanhu va hume endleleni a va ha tshamiseki hi tlhelo ro fambisa agenda ya development
se loko vona hi voxe va nga lunghisi mhaka ya tithendara hi voxe va nga lunghisi mhaka yo lava nghenaka ofisini a va vi na vutivi hi tshame henhla ka xikandalo xa VBS namuntlha yet milawu yi kona leyi nge a hi invest ka mutual bank hi invest ka commercial bank se vanhu lava ta swi kota na a va hi byeli ku yisa mahlweni. Ai, nemetele Prof. Nta mkamba hi ma 8 mindzuku na madyambu ni twa ku mi fambe njhani. Nta pfala phone. Kesiri swinene Prof hlayisekani. Inkomo shaka. Professor Barry Hanyani valavo mixer Tzaneen and FM. Ngwana beri yini ngwana vinyi va vandla mi ri yini se ku yisiwa ku yini mahlweni ka vandla ra n'wina loko xiyimo xi te tani loko na ha mi rindzeri fane twa loyi. Ai pfene ni twa ku loyi I ri yini loyi. Option good pet. Ni kombela ku va xikala vito. A hi kombela mi hi vutisela va vukosi bya ka Mhlava na swi tiva ku sweswi mi nga va vulavula hi Maghondzo kumbe lamakulunyana mara hi kombela va vukosi bya ka Mhlava evukosini bya ka Mhlava va hi pamindzele switense swi kahle ha swi rhandza hi khensile and so hi na problem ya ku ri swin'wana switense leswi swi pandziwa henhleni ka tintshava a va zanga va rhangisa TLB ku hi pfula mapatu ho ti pfulela ende swa hi durhela so a hi kombela ku ri at least especially lomuya tintshaveni nyana va rhanga va hi basisela eswitarata because kun'wanyana ha tikeleka loko hi faneke hi hundzisa titiraka ta misava u faneke u rhanga u lunghisa ndlela hi wena n'wini u lunghisa njhani ndlela ehenhla ka ntshava mara please hi kombela mi hi vutisela va vukosi bya ka Mhlava timangeni so ha kombela hi khensile hi switense leswi va nga hi nyika swona mara hi hlupha hi ku endla mapatu hi timali ta hina ku ve TLB ta masipala ti kona Matwa se mi ya ka masipala mi ya ka masipala kambe mi nyikiwe switandi hi mani mi nyikiwe switandi hi mani hi va ka Mhlava se mi ya lava yini ka masipala hi laha xiphiqo xi nga koho sweswi xa ku ku na leswi endlele leri ra ku mi kuma ku a ku na ku vulavurisana exikarhi ka tihosi na masipala ku fanele ku va na project yi fambaka swin'we swi tiveka ku halawani ku na ti-extension swi ta kota ku vulavurisana hi timhaka ta mphakelo wa mati swi vulavurisana hi mphakelo wa gezi swi vulavurisana hi timhaka ta magondzo va masipala va ngo fika ku hina wona mpimanyeto wo endla mapatu halawani hi ku a hi vulavuriwangi na hina loko ku ri ku himpela va vulavulanga na vona loko ku ri ku va vulavuleni na vona I yin'wani mhaka kambe timhaka leti ti fanele ti langutiwa hi totoleto loko mi kha mi kuma xitandi xexo mi vutisile ke leswi se swi lava ku vutisiwa ka munghana lonene hayi kona ka endlekani hi mi amukela ka munghana aye papa aye mpfukeni na vaswona hi kona minjhani mpfukeni na hina a khensa inkomo hi va voni president tolo na toleni va kha va vutiseliwa swivutiso va swi hlamula hi ndlela leyi a va twa swi ri fitting ku va va swi hlamurisa xiswona ka vula hi nge na mavonelo ma ku fana kumbe analysis ya ku fana loko munhu a hlamula swivutiso ngopfu ka commission ya nkoka swinene so a hi khenseni ku kumeka president va ti submitting ka commission considering tight schedule leyi va nga na yona tani hi nhloko ya tiko number 2 ku ve na ti-concessions kumbexani loko mi swi lava mi nga ku ti-admissions leti va nga ti nyiketa ku va pfumela ku impela ku na swihoxo swa ku tala swi nga endleka eka nkarhi lowu state capture swi nga kumeka swi kha swi flourish-a so ha swi khensa hi mhaka ku va considina va kumekangi va kha va kaneta swilo leswi swi nga kanetekeku swa vunharhu loko va kha va tshikelela va emphasize va ni kona nkarhi wa ku vulavula va kombisa timhaka ta ku ta va na ti-remedial actions leti ti nga ta endla ku avoid-wa repetition ya leswi swi nga humelela ku va na state capture so president I ringetini hi matimba hinkwawo ku kumeka leswi a swi tivisaka swona a nga swi vonisa swona a swi vulavula ka commission a swi hlamula ka commission munhu un'wana yes a nga vula ku hayi va avoid swivutiso swin'wana leswi va fanele va swi hlamule hi ndlela leyi mara emhaka president a twa swi ri kahle leswi a nga swi hlamurisa swona so mina ni vona swi ri swa kahle ku ve loko ku ri ku va twe swi ri kahle leswi a va hlamurisa swoho
n'we ya mi ri muhlaleri mi vone swi enetisa ku va leswi va nga twa vona swi ri kahle ku hlamurisa swona? Ina, ni vone swi enerisa mhaka ku loko ni swi landzeleleni a ku nga ri na nhlamulo leyi a va hlamula va yi tshika hi hina, a va tlhela va kumeka va ndlayeni va yi tlhokovetela, va yi emphasize, and then va kombisa na ku kumeka ku hi nga endli swilo swa ku fana leswi, hi tambisa leswi ku ya amahlweni. Va tlhela va tshikelela mhaka yin'wana leyi nga va ri seni ka tiko, va vulavula hi timhaka ta ku professionalize public service sector. Swi na nkoka ngopfu leswiya, cause loko impela swi landzeleriwa ku kumeka ku va na ku professionalize public service hi ku hambanahambana ka sekitara ta yona, hi ta vona ku va ku ri na ti-services ta ku antswa erixakeni. And then va tshikelela na timhaka ta ku patronage. We have to deal away with patronage, ngopfungopfu ka timhaka ta patronage, ngopfungopfu yi le ka municipal level. So loko u na patronage, vanhu va kumeka va tirha hi ku tshembeka aka swiyenge hinkwaswo swa mfumo, hi ta vona hi nge na yona state capture. So hi ku vona ka mina hi ku angarhela, president va hlamulile leswi va fanele va hlamurisa swona. Loko ku ri na un'wana a vona a va fanele va hlamurisa swin'wana hi vu, yes, that munhu yaloyo is entitled to mavonelo malama, but mina ni vona va hlamuleni leswi va fanele va hlamurisa swona. So hi ta vona report ku ya mahlweni, ku recommendations ti ta implementiwa, and then vanhu va khomiwa va fanele va khomiwa, va hlongoriwa va fanele ku hlongoriwa, sweswo. Ni khetse swinene bot anongonokweni. Khetseni la mina hlayisekani mi vana ku hela ka vhiki ka kahle. Inkomo 015-297-1855 un'wana muyingiseri hilo inhleka. Hayi njhani? Epfukile boto wa mina minjhani? Nhlokwandzwana hansi ka minete a ni vulavula hi patu leri ra Phalavura hi ku ni twe xivulavuri xin'wana lembe ri nga hela va ku va ta tisa tikhampani letikulu or michini leyikulu ta lunghisa patu leri, mara since ni langutini a ndzi nga vona khampani leyikulu, ni lo vona nyana ngaganda xin'wanyana ni tiku handzi yi xaka mali patu reriya. Loko a ni mani expecta ku hi ta vona ku WHO or vo Marian Robert or vo Rubix hi ku ve tipatu leri va lava ku ri nyika budget ya kahle, ni ta yingisela moyeni xivulavuri lexi xana sweswi ha langutini patu. xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika wa vulavula. Sweswo muyingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona. Un'wana muyingiseri hilo inhlekani. Hayi njhani khalanga? Epfukile minjhani papa? Hayi kona handle ka ku dya nkarhi ngopfu mana i tshameko hayi kona ngopfu. La Phalavura a poseni ya lulekana ku na problem loko u ya kuma ku mali tekwe a xawela le Joni le mali leyi ya ti SRD sa grant lesiya. Se a swi koti ku tiyiseka ku munhu loyi a nga swi teka ri Joni a khome ID kumbe a ku humelela yini. Se a ni tivi ku mi nga swi kota ku kuma lava nga rhangela post va ta hi hlamusela ku kasi manikeriwe loko vanhu va fanele va withdraw mali leyi va lava yini munhu a khomile xandleni ma swi vona. A mi withdraw hi pasi, a mi withdraw hi khadi. Hawa a lero loko u ya wa teka poseni u va u khome pass ID straight. Me vula yi mali leyi mi vulavulaka yona leya 350? A ni ra ku ri na lava va nga holi se yi ta yi tele se va busy va le ku yiveni ka mali liya munhu ta ku byela ku yi tekiwa Joni wo u ri haleni ma swi vona. Ya poso a yi le ku endleni swona. No ni mi twile papa xiyenge xa poso xi tshikiwe leswiya ku pfuna vanhu ni khensile papa. Yeah, so a hi lava ku one day ni vita un'we ku rhangela poso hi ku na tinomboro ta vo leti va nga famba va ti pharatela lomu tiposeni a swi tirhi sweswo ma swi twisisi. No n'wi vita ta kwala moyeni ta n'wi fonela hi n'wi vutisa na ku swi ta njhani munhu a za a kuma that access ya ku a teka mali ya ka yi nga ri ya yena ma swi vona. Nakona va mani vavangi va swilo leswi nakona chain ya vona yi suka kwini fika kwini, maybe yi suka poseni ya fika ka SASSA na xigevenga handle or kanjani. You must call them hi ta va vutisa ma swi twisisi. Hi le ku lulamiseni nongonoko na holobye Nchaveni hi vo va nga va swa tiposo. Ni tshemba ku vhiki leri ta tshamiseka Musumbunuko kumbe Ravumbirhi, kambe i mhaka leyi yi nge le ku karhateni swinene leyiwani. Swi a ni tali ku va na mavonelo mina
ni hava mavonelo kambe loko swi ta ka timhaka ta poso ni pfumelele ni mi byela ku yi le ku xaniseni vaaki a yi va swi koti swilo leswi va lavaka ku swi endla kumbe a va na ti-systems kumbe a va na vanhu lava nga na ku tsakela ku lava ta pfuna vaaki mfumo wu fanele swi languta hi vuntshwa loko swi koteka sweswi hinkwaswo va nge swi kumeka posweni swi nga ha kumeki kona swi kumeka kun'wana a swi ta hi olovela hi ku un'wana na un'wana le ku rileni na lava va holaka midende leya ya ti-old age na yiniyini va rilile mi va twile bye hi vulavula na tatana ku tamala tatana ku tama va le ka sasa se va tiyisisile ku vona tanihi sasa va hakela mali ivi ya ka leswi va ti vitanaka ti-pay channels hambana na poso va ka loko ku ri ku swa koteka tirhisana tibangi ku fika sweswi ta ha antswanyana poso yi le ku yi fika ka xiyimo lexi xa kama n'wana munhu a nga zaku a yi pfuni nchumu ku ve Budpet avuxeni minjhani hina ha hlayisekile Budpet nda twisisa ku mi vulavula hi timhaka ta Limpopo ya Maghondzo mara la Mpumalanga kusuka ebridgini ra le Hazyview u ya fika le ka ku ya va Sikhukhuza le Kruger Gate patu lera hinkwaro i ra national a ri lunghisiwi patu leriyani xikontiri lexiyani loko wa kusuka la bridge ra le Hazyview ku na kun'wana va ngo le Bush Paradise ka ndlela ya ku ya eGurumani kwala kusuna Bush Paradise yaliya patlera ri celekile la and i main road yona main road yi famba ka mathoriani ma-tourist ma famba hi kokwalani vanhu hinkwavo business va famba hi kwalani ri onhakile ku mpfula yina ku dama mati laya timovha ti fika ti chelana hi mati kokwalani ku tele ku lava ti yimelana ku va ku maka xigodi lexikulu ku mpfula yi va yinile hayi Budpet ya kombela ku mi kumela vanhu Maghondzo na Mpumalanga va hi lungisela endlela leya ku yi ta va yi radi a yi tshamisekanga Budpet yi onhakile layani ku maka xigodi xin'wana lexikulu a i xikulu ngopfu Budpet laha ingaku na lori ngo nghena laya the way ngopfu le kusayisiwa loko mpfula yinile a yi ka hluphekiwa laya inkomo ni mi twele R40 leyi mi vulavulaka hi yona vanhu va le ku tleleni ntirhweni mani twa loyi ni hlekani epfokeni minjhani vutomi before ni khumba leya ya Maghondzo leyi na khumba na sungula ni tiyisisa liya bava lava humaka sweswinyana yes swi ntiyiso sweswo ku na vanhu va tekaka mapasi ya vanhu va withdraw timali letiya ta 350 letiya swi humeleri nga mfan'wana n'wi tivaka kwala joni no va fika va n'wi secha va n'wi tekela pasi a va n'wi secha waloyi i tekeriwe stone i kombele munghana wa yena a ku i na ku ya xa foni cause pasi ra yena so se la ku xave pasi ra mpfaluya ivi ka tshuka le a fika a claima mali ya cause yena a nga huma ya no sweswo hi nge vuli hi ku vanhu i swa le posweni i vuyada bya n'wehe pasi ri si tshama ri nikiwa munhu a swi si tshama swi va koho sweswo vuyada na sweswo hundani buti yanani ka lime yaleyo hundani a hi nge vuli ku swi kona hi mhaka ya munhu wa vuyada hi vula loyi a ngo yi tekiwe a Kurumani yena a ri ka mphagani ma swi twisisi a nga tivi munhu sweswo hayi mi nga la ku ni kwata a ndzi nghena ka le ya Zondo Commission mani swi twisisi Budpet kumbe n'wani wa nhlamulo ka Zondo Commission yi pfula ngo yini Zondo Commission handle ka leswo ku dyiwa timali hayi mani mingiseri wa mina vona swin'wana a ni ri swilo leswiwani swi so mingiseri commission yi simekeriwe ku la ta vona ku kahle ku endleka yini hi timhaka ta ku na ntiyiso ka timhaka ta ku na swiyenge leswi lawulaka mfumo ke mara i swa ri sweswo na cause a swi landzelerisi ngopfu ane mara hi ku tiva ka mina nga ku se yi na malembe nyana yi ri ko commission manharhu yi na malembe yanharhu yes mara sorry Budpet mara swi fika malembe lamanharhu hi pfuneke ngopfu hi ku na xin'wana xi nga endla ku hi pfuneka ka malembe lamanharhu ku sive kona commission loko yi va koho yi simekiwa ivi yi teka vumbhoni yi humesa swibumabumelo se sweswiwani loko yo fika makumu hi ko yi nga ta humesa leswi va nge i report ne se loko yi humesa report yi ta va yi ri na swibumabumelo leswi nga ta va swi kha swi ku hayi ma tiva ncini lava va hala va lavisiseni leswi hi mhaka ku leswi a va swi vula a swi vula leswi i swibumabumelo hi laha hi nga ta kota ku pfuneka kona hi leswi va nge i ti-recommendations ivi ku va na ti-remedial actions hayi Budpet a mi ri na liviya liviya mi n'wi byela chomi ya n'wina ku mbara pasi a ri nikiwi
vo pfula nhloko pasa ri ku pasa ri ku eka teka munhu pasa ini ka munhu ivi se vuya iku ha kahle ya vanhu va le posweni la ku yimana ai a mi yimi na nchumu ku ha nchumu kwalano ku hava mani twa loyi eka ni khalangana vayingiseri mina ni la ku vutisa hi patu leri suka hala ka Dija ri hindza ka Matsila ri hindza ka Mangena ni le Diupu ri ya khoma hala ka Nkuzane halaya ku hikokwalaho ka yini rona ri nga nghenisiwi xikontiri budget ya kona yi nga se huma kumbe njhani kumbe mi ni vutisela khansela ni mi twile bota mina leriya ri na swiphiqo swo tala a ni va tsandzeki na bloke ali bloke leriya ri wile ri kundiwa rin'wana ri wa ri na swiphiqo swo tala kambe kumeni mahungu ya misava awara yan'we na Hlulani Fanuel Magayisa ivi kusuka kwalano hi ta kota ku twa hi khensile vuxokoxoko lebyi mi nga hi rhumela byona hi lebyi hi nga ta byi tirhisa ku ya emahlweni loko hi kha hi languta ka timhaka ta matirhelo ya timhaka ta swa magondo va ta tala va ta hlamusela kahle hi ndlela yaleyo loko ha vulavula hi magondo swi ni tsundzuxa ku nkulukumba makaxule gana ne ya ile ku tsutsumeni nkulukumba luya mani n'wi seketeleni mani ile ku tsutsumeni na loko a fika hala Limpopo hi ta n'wi khavulela hi famba na yena makaxule gana i muakitiko wa kwala a Limpopo i huma hala ka Mhlava halawani i va ri ngopfu a ri i xirho xa huvo yo endla milawu a Joni kambe ile ku tsutsumeni xikongomelo xa yena i ta hi byela hi ta n'wi rhamba siku rin'wana a ta hi byela ku swi fambisa ku yini kambe hambiswiritano Hlulani mahungu ya va rin'we ya ri yini nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM kahlekahle inkombo timinete ntsena ku phela awara ya 13 ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi laha swilo swi fambaka ako tinhlayinhlayi ta vanhu lava khumbekaka hi xitsongwatsongwana xa COVID-19 loko hi kha hi kandziya laha ka 14,271 hi siku rin'we na ku tlula kulomeya ka 473 wa vanhu lava hundzaka misaveni swa tikomba leswaku ha ri ka ntshikelelo swinene loko swi ta ka timhaka ta xitsongwatsongwana xa COVID-19 loko hi ri ka ntshikelelo wa muxako wolowo swi vula ku se hi le kwihi tanihi tiko naswo hi le kwihi tanihi xifundza MEC wa timhaka ta rihanyo eLimpopo dokodela Phophi Ramathuba hi bula na vona sweswi hi ndlela swi le ku tikeni ku va hi kuma va le a Mpumalanga ni swi tivi ku xiphiqo xi fika xi va kwihi vo va hankarhi kumbe va le tinhlengeletanini ku endleka yini a ni swi tivi kambe ha va ramba hi va hi kha hi va rhamba hi minkarhi na masiku leswaku hi kombela ku vulavula na n'wehe ivi va hi byela ku hi ta vuya ka n'we Minduku loko Minduku a fika va ku va le tinhlengeletanini se i mahungu lama hi nge le ku ya kumeni ku fika sweswi hi ndlela yaleyo a ni swi tivi ku n'we mi korhokeriwaka hi n'we mi swi tivaka ku swi vula yini ka n'wina mi korhokeriwaka a hi vuli ku a hi va lavi ha va lava kambe ke a hi va ku va ri tinhlengeletanini hi ndlela yoleyo kambe ke MEC Dr Phophi Ramathuba vona hayi va koho la layinini ta va hi kha hi bula na vona sweswi va hi byela xifaniso xa ku tanihi mhaka ta xitsongwatsongwana xa COVID-19 eLimpopo xiyimo xi njhani ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku tinhlayinhlayi ta tlakuka se ti vula yini ka hina a Limpopo ta tlakuka ke hi le ka xiyimo xa njhani a hi va amukeleni MEC Nhlekani inhlekani khalanga na vayingiseri hinkwavo na ku khensa nkarhi mi nga hi nyika wona a khensa swinene MEC na loko mi tinike nkarhi na n'we ku va mi bula na hina van'wani swa tika ku va hi va kuma loko va fane va ta byela rixaka leswi swi nge le ku endlekeni se loko minkarhi hinkwayo hi mi lava hi mi kuma mi khensa swinene MEC ku swi na nkoka ku rixaka ri swi tiva ku mi le ku endleni ka yini inkomu khalanga a hi sunguleni la MEC a hi sunguleni ka timhaka ta ti-vaccine tanihi Limpopo swi famba njhani ni vone na nampundzu loko mi kha mi hlamusela hi nomo wa dokodela Dombo ni swi vona ku swa tikomba ku tanihi xifundza ma swi tiva ku mi le ku endleni ka yini na ku humela ku fikelela yini eka timhaka leti ta ku lwisana na COVID-19 mi nga yini ka xifaniso MEC ku mi le ku fambeni kwihi tanihi xifundza i ntiyiso khalanga team ya hina ya rihanyo ya la Limpopo ya gingirika swinene loko hi langute tinhlayo ta hina hi se hi hundze gidi 1 million mark hi hundzile hi vanhu lavawani va nga kotaka ku tlhaveriwa loko mo languta in the past 24 hours hi kote ku tlhavela 21,412 ka lava swibedhlele swa mfumo kumbe swa mani na mani hi kote ku tlhavela 19,197
swi kombisa ku leyiwa i 1000 yi huma ka xibedhlele lexiwani xa private ha ri na ti-problems hi mhaka ya kwalaho ko lavawani va private va ri slow loko hi ta ka ku tlhaveriwa ka vaakatiko. Loko hi langute xibedhlele lexi tirhaka swinene kahle xibedhlele xa le Chilidzini hi siku rin'we ntsena tolo va kote ku tlhavela 1514 dosages ta Pfizer va tlhela va tlhavela 654 ya Johnson & Johnson. Swi vula ku va tlhavele 2158 ku ri site yin'we. Sweswo a swi bela mavoko va continue ku kombisa vurhangeri. Hi te kambe hi kombisa swibedhlele swa ku fana na le swa le Sekhukhune ku Dilokong xi tlhavele ntsena 109 total ya kona. Mi languta ku Philadelphia na yona va le hansi 106, Mecklenburg Mavona 43 i problem. Thabazimbi na yona very serious problem va tlhavela ti 124 swi le hansi swinene swibedhlele leswi ni nga swi kombisa. Se swibedhlele leswi ri henhla ku va kona sa Chilidzini ku landzela CN Patuli ku va Khapane ku va Ileni ku va na Silong. Swi kombisa ku swibedhlele swa le Mopani na swa le Bembe hi swona swi tirhaka kahle loko hi languta ku tlhaveriwa ka vaakatiko. Se ti-district letiwani ta Mopani na ta Bembe na Capricorn hi tona hi vona ku ti tirha kahle. Leti timbirhi ya Waterberg na yele Sekhukhune leswi hi nga swi vona ku sungula ku ri na tinhova ta yona ti ya hansi swinene. That is why namuntlha nampundzu ni tlhe ni hlangana na vurhangeri bya timasipala bya le Sekhukhune la a hi va kombisa ku loko hi sungula hi ti above 60 Sekhukhune actually that ku ri number 1 na sweswiwani va tlhavele 70% ya vakhegula na vakhalabye va malembe ya 60 and above va se va yi tlhaverile leyi a Sekhukhune 70% ya vona it's done ka lava ya vakhegula na vakhalabye. So problem yi la loko hi ta ka ti above 50 va tlhavele ntsena 22% and ti-district tin'wana swifundzatsongo swin'wana swi tlhavele henhla le. Se loko mi ta ka lavawani va 35 to 49 swi west va tlhavele ntsena 3% and mi languta ku average ya province i 8%. Se that's why hi lava ku ri hi tirhisana na makhanselara ya hina na ti-ward committee ku ri loko i ri khanselara ka ward ya wena i kota ku vitana vanhu hina hi tata na murhi hi mi tlhavela. Loko i ri na sector ya wena vitana vanhu hina hi tata na murhi. Se loko ho tirhisana n'wina mi ri ka ti-sector mi va le ka ti-sector ta n'wina ku nge vi ndzawulo ya rihanyo ntsena yi ta va yi famba yi lava vanhu yi nge tivi ku ri vanhu va tele kwihi va le kwihi. Swin'wana leswi mi nga swi vona va swi presenta va Dr. Dombo i ku hi teke decision ya ku hi ri xifundzankulu xa Limpopo hi nge tlhaveli vanhu a swibedhlele swa hina ntsena ngopfungopfu loko hi languta ti-category letiwani ta le hansi hi lava ku nghenela laha va tirhaka koho. Hi koho loko hi ta emitirhweni ya n'wina hi ta etimolweni hi ta ka ti-travel council ta n'wina hi mi tlhavela hi koho hi kota ku fikelela vo tala va n'wina. Se sweswiwani ni nga kombisa ku yes swifundzankulu swa leswimbirhi swi tirha kahle mara hina wari ya swin'wana leswiwani tinomboro ta vona ti sungula ku ya hansi swinene. Loko tinambara teto ti kha ti ya hansi MEC tinhlayo tona ti ri yini loko swi ta ka timhaka ta ku ta vanhu lava va khomiwaka hi xitsongwatsongwana xa COVID a Limpopo? Tinhlayo ta vanhu va COVID khalanga a hi ti vonile ku sungurile ku ri ku ta va na improvement hi sungule ku vona loko no fa nyiketa example a hi sungule ku vona in the past 24 hours hi register tinomboro ta ku fana na 111 ka le ka va ti-10. Loko hi languta hi ti-11 tinomboro ti sungurile ku tlakuka again hi register 236. Se loko ni languta the past 24 hours tinomboro ti tlakukile ti le ka 44 ene leswiwani i trend ya Afrika-Dzonga hinkwawo. Limpopo hi le ka number ri tsemeni riqingho xivambo ri tsemeni riqingho ra MEC
hi ndlela le ni kombela mi tlhe mi kambela vona ku endleke yini la a va hi hlamusela hi timhaka leti ti nga le ku endlekeni loko swi ta ka timhaka ta timhaka ta tinhlayo ta hina va ri tinhlayo ti tlhe ti tlakuka futhi se swi vula yini leswiwani mingisero Munghana Lonene FM i mhaka leyi yi fanele ku yi va yi kota ku va yi twisisa ku va ku langutiwa ku xiyimo xi yisa ku yini amahlweni hi ndlela yaleyo i 15 timinete ntsena ku bila ora ya 13 ku nga ri khale hi ta va hi kha hi huma hi chayisa hi siyela DJ Matt na nongoroko wa Dzumba na mina kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoleyo ni swi tivi ku nga va ku endleke yini MEC mi ta hi khomela riqingho ri vuye ri tsema kambe a ma ha kombisa ku hi tinamboro MEC mi nga ya mahlweni a hi kombisa ku 424 leyi ni yi vona ni languta ku sweswiwani swi cincile Capricorn district yi le henhla swinene hi 177 ku landzelela Waterberg laha ri henhla na yona ka 87 ku tlhe ku va Mopani ku va Dennis Kukune i number last se leswi hi swi vonaku i loko hi languta picture ya South Africa yi kombisile ku ri nakona tinomboro letiwani u nga ku ti sungula ku ya henhla mara hi ta yimela ku ri hi vona 7 days because hi tirhisa 7 days ku measure ku ri ya hansi kumbe ya henhla na loko mo languta Afrika-Dzonga hinkwawo Limpopo hambi ku ri number second last after Northern Cape lona yi ri last tolo hi vonile ti-number letiwani ti tlakuka swinene new cases ti ve hi 14,271 and loko mo languta masiku lawa ya nga hundza a ti sungurile ku ri tiva a tivi ku sweswiwani problem ya kona yi ta va yi ri yini because masiku lawa nga hundza a ku ri 7,502 and loko mi languta the day before a ku ri 6,590 so pattern leyiwani khalanga a yi Limpopo tsena tinambara in the past 2 days ti sungurile ku ri ti ya henhla se that is why hi ta continue ku explainela ku ri ka vaakatiko a hi nga tshiki leswaku mbala ti-mask na ku sanitizer na ku endla social distance na timhaka ta ti-vaccine ku vanhu va ya va ya vaccinatiwa hi ndlela yaleyo MEC ku na tliliniki yin'wana veri i Grace Mgodeli ni kombela loko mi kuma nkarhi mi rhumela vanhu va ya va ya kamba ku na vatirhi va nge a swilo swa va swi le ku fambeni kahle laha swa timhaka ta ti-PPE na yini se ya va kombela ku pfuneka se ni ku hayi a hi nge mi yisi moyeni mi ta swi lulamisa kwele kaya leswi ni nga ta ndla swona ni ta hundzisa hungu leri ni ri hundzisela MEC va ta kota ku va va ya na ro mahlweni mara vatirhi va le Grace Mugodeni va swi tiva ku loko ku ri na problem ya ti-PPE hi ti reporta njhani a hi report tilo ka khala a nga engeni mi xaveli ti-PPE hambi yo endla yini khalanga wa vanhu a nga swi tivi ku ti-PPE ti xavisiwa kwihi loko mi tiva ku mina ti-problem ta ti-PPE ti-sub-district kona loko va nga mi nga kumi joy ka ti-sub-district yi koho Dr. Mongo va koho i district manager ni tshemba leswaku na ku swi tiva va swi tivi sweswo loko mi kuma ku Dr. Mongo ya va mi pfuni Dr. Dombo va kona na vona loko na vona Dr. Dombo a nga nyiki joy Ramathuba iko na yena loko Ramathuba nga hi ntirho wa yena premier mathavatava koho se a ni voni a ku na khalanga ka queue yaleyo ni nga vulavula hi yona so ni lava ku wa ni raise swilo leswiwani i mhaka ku vanhu vo tala vo tsaka hi ku ya a media vo vulavula swilo hambi na ku va koho swi nga ri koho because if wa swi tiva ku ri swilo leswi vulavulaka hi swona i swa ntiyiso MEC wa rihanyo wa Limpopo a ku na munhu loyi a nga ri na cell number ya yena hambi i n'wivabyi hambi i mutirhikuloni i nga n'wi fonela anytime i n'wi hlamusela swilo leswi ti-PPE i nge pfumeli ku ri i khoma muvabyi i nga ri na PPE se swa ku jambela ka n'wina khalanga vo mi endlela ntirho ene n'wina mina ntirho wo tala ku fana na ntirho wo mi fanele ku endla sweswiwani i ku byela vaakatiko ku tlhaveriwa i yona primary prevention hi mhaka ya ku loko ho languta va ndzawulo ya rihanyo lava hi nga kota ku va tlhavela loko hi ri ka
it's 19 February loko hi sungula ku tlhavela a ku na munhu wun'we wa vona loyi a nga hi siya emisaveni hi mhaka ya xitsongwatsongwana lexiwani. Leswi hi nga swi vona i ku van'wani va nga testa positive na ku vabya a vavabyi na ti-symptoms ta kona to va mild nyana. Van'wani na ku swi tiva va swi tivi ku ri xi va khomile xi va khoma xitleyo xi heola va nga tivi na ku va na xona hi mhaka ya murhi lowuwani hi wu tirhisaka wa ku vaccinatiwa. And na vona va tirhisile yona Johnson & Johnson swi vula ku ya tirha na tona leti ti-Delta variant. Hi tlhe kambe hi languta va ndzawulo ya dyondzo a ni vulavula na manana Pholi Vuxiyelo manana MEC wa dyondzo a kombisa ku ndzi lava ku khensa ndzi ku khensa hi mhaka ya ku leswiya hi yima hi endla migingiriko ya ku hi tlhavela vadyondzisi va ndzawulo ya dyondzo na ti-cleaner ta vona na ti-food dancer ta vona. Namuntlha ni kota ku vona ti-results ta koho ndzi vutisa ku kasi ku humelela yini va ndzi kombisa ku le ka department ya mina since xikolo xa hina xi huma na ku twa ku xikolo xa kwihi xi pfariwile hi mhaka ku vanhu va nga ngani mathicara mangani ya testa positive a ha swi voni wena MEC Ramathuba. Leswi swa ku every day ni ta kuma ti-message ku huma ka ti-circuit inspector va ku principal yi u lovile teacher man a nga ha ri kona cleaner ya kwihi a nga ri kona hi mhaka ya xona xitsongwatsongwana lexiwani. Va ni kombisile hi nomo wa vona va ku ni lava ku khensa hi mhaka ku sweswiwani hi kota ku ya amahlweni hi dyondzisa vana va hina hi mhaka ya murhi wa loyiwani wa ku tlhaveriwa. Ende ndzi lava ku ri ndzi emphasize marito ya vona hi ku kombisa vaakatiko ku na vanhu va rihanyo lava hi va vonaku va hi siya emisaveni. That's why mbilu ya mina yi vava swinene Khalanga yi vava hi mhaka ya ku loko ndzi va investigator ni kuma ku i lava ya va te vona murhi lowuwani wa ku tlhaveriwa a va wu tshembi bona a va pfumeli ka swa ku tlhaveriwa. Ndzi ku ka vaakatiko hi nga xisani hi nga byelani hi hembelana murhi lowuwani wo tlhaveriwa president a va nga ta va vona vo sungula ku tlhaveriwa if a wu nga tirhi if a wu dlaya vanhu va ve munhu wo sungula ku tlhaveriwa. Na minister wa tolo wa rihanyo va Dr. Mkhize va ve un'wana loyi a nga tlhaveriwa. Na minister wa namuntlha a ku ri deputy minister hi va vonile va tlhaveriwa. Na mina xana ndzi ri tano ni vonile ndzi tlhaveriwa i ri ndzi kombisa na mutirhisani na mina MEC wa rihanyo wa le Gauteng manana Mugedi hi va vonile va tlhaveriwa. Sweswiwani xitsongwatsongwana lexiwani xi va khoma ku humelela yini ka vona a va tshama va admitiwa xibedhlele a va tshama va vabya va hanya va horile va tlhelele entirhweni wa vona. Se i lava ku tshemba vanhu loko va ku hembela va nga tivi nchumu munhu a nga twisisi na ku i vulavula hi yini wo tsakiswa hi ku phusha propaganda ya ku hemba. Ndza kombela ka vaakatiko nyiketani Khalanga a endla ntirho wa yena wa ku mi byela na yena i tlhaveriwile hi va vaccinatile vatirhi va Munghana Lonene hinkwavo hi va tlhaverile vo tala va vona va tlhaveriwile hi mina. A ku se lova na wun'we wa vona va hanya hinkwavo va mi tisela mahungu. Inkomu MEC vana na ku hela ka vhiki kahle hi ta tlhelela kwele ya vona ku hela loko ka vhiki swi fambisa ku yini hi ta twa vhiki leri taka ku tinhlayo ti va ti kha ti fambisa ku yini vana na ku hela ka vhiki lokunene. Inkomu sweswo mi from Tzaneen FM MEC Dr. Phophi Ramathuba MEC wa timhaka ta rihanyo a Limpopo. Ku na nkulukumba wun'wani la Xivambu nkulukumba loyiwani i ri yena Xilaluke hi mani hi twa ku xiphiqo xa Xilaluke i yini hi ta hetisela hi yena mingiseri wa Munghana Lonene FM hi kha hi fika amakumu na nongonoko wa hina wa Afrika wa Vulavula a hi fambeni hi ndlela leyi. Sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM 25 minutes hi bile awara ya 13 a hi tweni ku Xilaluke problem xiphiqo xa yena i yini. Xilaluke nhlekani Njani butet minjani butwa mina hayi pfukini ngobona man hayi pfukila khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi ri xiphiqo xa n'wina yini na. butet mina ni munhu loyi ni fambaku ni ya ntirhweni kusuka aka Dzumeri ni ya ka Malamulele kusukela hi Mubhulu ku ya fika wa Ntlhanu every day ni tirha la Collins Chavani la. Hala ka va Robert Mathe. Se mafambelo ya kona ya tika hi titraka leta ku rhwala misava butet ina mpundzu ina nhlikani ina madyambu i hlangana na tona right through mari byi lama ti ma wisaka ya bukutela timovha a swi olovi ku swi khodelela man.
ni byeleni mi tikuma kwihi titiraka leti a ni ngo titiraka loko ti rhwala misava nawu wa Afrika-Dzonga wu ri loko ti rhwala misava ti fanele ti finengetiwa a ti finengetiwi tona tona ti va ti nga finingetiwangi bothete marijiyo wa laya hileswaku futhi loko wo va i hlangana na tona swiwese because i nge swi koti na ku vhika hi mhaka ya ku ri i hlangana na yona kambe loko i landza hi le ndzhaku swa antswa i nga yimanyana i tshika yi hundza mara ku ri loko i ya hala u hlangana na yona loko i vuya hala ya vuya i hlangana na yona ende lexi hlamarisaka bothete patu leri ku na tindhawu leti ku tshamaka ku ri na maphorisa lama ya le patwini ma 5 ka position ya Giyani na loko se i ri ka Malamulele laha xirhomberombeni a xirhombarombeni na le ka xikhelani le a swi endleki va ri kwalaya leswaku loko va huphaka xikhelani ta va kuma a xirhombarombeni so va ri kona to hindza hikwalaha ti karhi ti hatla maribye hambi vona a ya va fayi maribye lama a hi tivi mara a ku na lexi nga ku endlekeni bootpad no swi olovile swilo leswi xo sungula hi lexi lava va tirhaka hi swona va ri khotso lava ni va tivaka va nga maphorisa ya swa le magondweni a ve le ku tirheni hi nawu wu ri yi fanele yi va yi ri na seyila yi ri pfarile misava liya se loko ri ze yi hundza yi nga ri na seyila swi vula ka vatirhi vanhu va lava va fanele va tirha va lava hi vulavulaka vo maphorisa ya swa le magondweni xo sungula xa vumbirhi loko mo tshika mi va na badi siku rin'wana mi kuma ku mi fayekele hi windscreen hambi ku nga fayangi yona tiraka yaleyo yi landzeleleni mi teka xinepe ivi mi ya claima hi yoho va ta hakela nawu wu ri yi fanele yi va yi ri na seyila okay mara sweswiwani leswi hi faneke hi xi khutaza ngopfu i ku lava va rhwalaka misava a va vekele seyila xa vumbirhi maphorisa a va tirhisi matimba lama va nga nyikiwa woho loko na ra hava a va tsali thikithi loko ri ku va tsala thikithi loko ri va yi chulurisa misava leyi yi chululiwa hi ndlela yaleyo ina bothpad a ri kumbexani vo ka va nga swi tivi na vo maphorisa vanhu kumbe na vo hi ngo va tsundzuxa nkarhi wun'wani ku yima munhu a va tsundzuxa ku ri titiraka hi leti le ku hindzeni mo ka mi nga ti voni na kumbe a mi wu tivi nawu lowu wa ku ri ti fanele ku finingetiwa na hi ku hi ngo swi tekela hansi nkarhi wun'wani mi kuma ku ri na vona maphorisa lama a va swi tivi ku helela ntirho wa vona ma swi vona no swa twisiseka i ntiyiso hi ta va vutisa hi ta yi sala ndzhaku loko kha hi endla timhaka leta Maghondzo hi va vutisa kahle va swi tivake na loko va swi tiva va tiyimisele ku hi pfuna njhani ku ya mahlweni na khensa swinene buti wa mina ni khensini bootpad ni khense swinene ku a no sungula ku nghena moyeni a vuton'wini bya mina hinkwabyo bootpad ayi a mi amukela mani a mi amukela na swi khensa swinene inkomu buti wa mina a khensa swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i swin'wana swa leswi swi nge le ku endlekeni ma yi vo mhaka ko alright mina se nkarhi wa mina lowu wa ku ni chayisa loko ni chayisa ni ya ka ku hela ka vhiki loko mo tshika mi ni lavile ka foni mi nga ni kumi ni ta va ni lo tima ni ndlela ku ni va ni tiphina hi ku hela ka vhiki ni kha ni nga foyineriwi hi munhu ko va xiphiqo xin'wana lexi talaka ku va kona hi ku timiwa ka tifoni minkarhi ya ku tala mi kuma ku timeriwa munhu wun'we mara ku kavanyetiwa vanhu lavo tala hinkwavo va nga ku kumi mhaka ku a wu lavi ku DJ Met loko a ku fonela a ku kumi na swi tiva ku loyi a timeriwaku ngopfu tifoni magayisa va n'wi timela tifoni itsake ngopfu itsake ngopfu magayisa i na badi ra yini wena va ku timela tifoni ni tsake ngopfu magayisa ma ta ni tsakele yini ni tsakele ku na famba ni ya ka ku hela ka vhiki ya kwalomu ku ya kwina hi swilavile na loloka na DJ Met kwala ya DJ oh yeah good bet 3 DJ oh you're right matima n'wina tifoni mina vona u langa lava nga ku va ku karhata kumbe a wu va lavi va ku nyangaza i fika i bloka tinambara ta i ta va blokulula loko se u ri right wa ta xiphiqo xi le ku hikwalani mina ku tele lava valava hi yo mhaka ni tima foni va tele vo valavala ku tele lava ni va blokaka se wa titimela a wu vutise ku why i timi foni a ku na lani talangu a ni tenge swi swa muxakolo hayi na hi timi yo hela baby yo na hi timi timelo yini ya hlamula yena tifoni guys a mi timi foni yo hela baby ni vula a mi tivi foni ku
yo hela bini no va ni nga yitwi loko yi ri wana xiphiqo xa technique kuma va ni yitwi ni le ku yi chargiseni kun'wanyana no aya khensa swinene va ku ri ku vana na ku hela ka vhiki lokunene a hi yeneni mahlweni na ku khutaza rixaka ku ri tihlayisa va tlhe va ya va ya sawutisiwa swi na nkoka lexiya kambe handle ka sweswo hayi khona ni kombela ku famba ni ya tikumela nsawutiso wa mina eva guys na rona hungu rero na rona na mina lana ra sawutiso ra ku vanhu va malembe ya xikarhi ka 45 na 49 a va kombera ku hatlisela va tlhaveriwa va sawutisiwa hi ku nga ri khale ngopfu ku ta sungula lava malembe lamantshwa vo hina se ku ta sungula genge hina so inga ku na mhaka leyi ya ku hi nga landzeleli milawu ngopfungopfu la ka ndhawu yo tala inga ku yiya mahlweni yi endleka ene se ku na lava se va humaka tikhoto na sweswi kuma va tele ntiyiso va ku ri kuma na swi lava ku bula na n'wina moni kutani mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.